Keblish pun ni pi baru iba ini ke video ni kepor. Tiga ni ke video namta ke kubor lekam ke belak japo boy rembang ke badan po riboy district. Teh usah bangin ya seperang. Teh kerpat yu pin pet bah lebih sedang lebih kut karena fin stu bat fin tip kamha bat company ka dut lagi post kila kumno ban apply ha ban apply bat kunta terter. Teh kan ni ka notification na apply hak apply ter jong Februari aja pusau. Hapo nong pa mah. Teh pelik niat kembak tuang ni advertisement. For implementing kemud ba pentri kami kan National Ayush Mission nam po Riboy District po office jong ka District Medical and Health Officer under the District Ayush Society Riboy District baka kelakot subha ya borok candidates kiba di citizen of India kemud nak district kiba pair pila man apply ma amdai tang kiba dai na po Riboy District ndai nak district kiba pair pila man apply ya kani kini ki post ba pair hapo ka 10 bedded integrated Ayush hospital hapo Boy Rembang Boy Rembang CHC po Riboy ka badan po Riboy District. Dia kini ki post kidi namta contractual basis kamot thok ni contractual basis for the period of 11 months kamot khatwai banai. Dia ki post ki pair ki balat ni po district dengan lepet kidan kempa nyotli ki post dia ka post ban kong la bani ni kedi ward boy but ward girl kedi markawai mah we rang we kan thai nang ta ka qualification kedi 10 pass lama ni tu 10 pass te kajing siu kedi tang pelajar spa bat ka date of interview kedi khatway jong march dengan sebatai pa ter ke tu kumno ban apply kumno ka proses ban syak select dengan ya post baar kedi sweeper kumba fi yang tu sweeper kau di ka post nang ta katur pas kastan ni te kasnam kedi age limit kedi 12 hours nam bat kadon relaxable namta relaxation namta ki SC ST kata di sans nama ya kumju katur ka jingsi wadai pelajar sans spa lafi yang tu pelajar sans spa te ka post balai di mta kok bat pian ini markawai ka post kumju qualification ka di class 10 age limit ka johi life arts nam plus relaxation namta SC ST sans nam te nang ta ka jingsi kumju hi ka tu pelajar sans spa te namta ka post basau di chowkidar katur ka wahi ka post kumtu terter kriteria ki joi kriteria pas kelas 10 kajing sio pat kan ye kade khandai hajar kumba fi yang ni khandai hajar mah dem ta kapus pasan pat di zaman dars kapus ko di tang kawahi qualification kriteria ko di kumcu hi kelas 10 pass a selection kumcu hi pat kumcu pat kan ni pat kajing sio ko di tang pelajar sans spa mah kitu ki di post prepare pat la po Riboy District po Boy Rembang mah te kita terpost kedik nanti we are lies south sun renyo kedik nyot lagi post mah te kemba fi hang ni kani betul hang ni kedik interview kedik khatway march hak khatway beje te ka venue part ka jaka ba fin let interview kedai apa venue apa 10 bedded integrated Ayush hospital at Boy Rembang CHC mah te kembala thok ni kam prefer bhai ki brio ki badai na stage po Riboy na po Boy Rembang block mah kembala thok ni local candidates from Boy Rembang block is ki prefer bhai ki tu mah mana situ kecaka wala kata ru fila ban apply mah ki ban we district kila ban apply kila ban yo huru ti man dapat mong ni pet kumno ban apply kini ki post ba pair bat kumno ke proses kaya mah tingin ban puli kini instruction ni kini ki general instruction kini eligible and interested candidate can submit the application in hard copies only in the office kemud ba ya kini ki post ngimla ban apply online ngimla ban apply online kemudian submit hi ki hard copies kemudian ki certificate ki mark sheet nang ta termah original hapo office jong katen bedded integrated Ayush hospital badan po Boy Rembang po Riboy District bat katarik kadai haka santarik jong march mah before kemud kelas date kadai santarik jong march ada pasal hapo san baji there and puli kan both any all application will be subjected to a screening process constitutive for purpose dia kat kumpul thong ni ba tang sangut kin select am takwi ko post kin bias na class dan mark sheet mah jumpi bakin select personal interview te ya ka por ya ka tarik bat ya ka jaka bakin khot apa interview kin upload apa ka official website jong ki mah ka de hang ni kani website riboy.government.in mah dengan sabuk kani ka link ru apa description kenapa fin suk mah lebih wat jengtem dia nang ta kumtu terter pilih gitu no separate call letter will be issued or the form communication will be sent from the concerned phase to the candidates kemud ye ke jing pentep baro kin a pe apa website mah
dan ta pifulie gitu instruction tertar but kini all relevant certificate terminals extra original to be produced at the time of interview mo diha bara ki basak hot interview kin ha bara iki original certificate jengki kapor interview bat nang ta kabak do kedai ba kinam penrai allowance mah village po interview kin provide allowance kin ajing CV mah alor kata tiatang kini ki jing pernah perma yang sisian pa dipi baka last date ke disantri jong March hajar saw pihak balik submit ki hard copies dan pihak apply ni kam prepare pihak balik submit ki hard copies jong original hapo 10 bedded integrated ayu hospital kepada napo bahir rembang kebisi boni ka jeng sha jong pihak ban pa jeng video hadu bakon te kniat ang request fi yarap lang subscribe kalau si benta ke ipa fi support ikan ka channel janga bat kalong ru ka jeng mentoy yang ta jong pi befin yo iki jeng tep ki keyboard ki ba nang ni khmat ngan sanang yai penmi bat nang yai penmi kebisi bon